Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Senina atama tepukna pung Allah Ta'ala ke hadir. Alhamdulillah dan riset di watue labe ni ulat cipi. Itu bulan Zulqaidah nasengitai riul ulat cipi. Apa na cipi dua katobah. Yang kedua, irok bulan Zulqaidah riolo na cipi-cipiran di tigarok na tawe. Biasa manre bali lopo bali lure bani. Apa magai melo ipasipulung iduina untuk melo makaroba pada bulan Zulhijjah. Apa napahangi makada iroje sitongan na isuroi makaroba adalah tautuoi. Maka dia pun Allah Ta'ala fasolli li rabbika wanhar. Asampajaki nasabak pun Allah Ta'ala si bawa akarobaki. Dua kalimat atau dua perintah sempaja si bawa akarobang. Ia dua perintah na palawangi si bawa wau atfin betungan na si bawa asampajaki si bawa akarobaki. Dua kalimat ipalawangi si bawa wau atfin betul na si bawa berarti pada hukum naiye. Nigai suruh mas sempajang tentu tahu tuoe. Si bawa isuroi makaroba tahu tuoe itu. Magi pale nangka tahu makarobang itu matena. Magi sahabat nangka tahu makarobang itu matena pale. Padahal isuroi makaroba adalah tahu tuoe. Manakah tahu mate ya karobang? Angka dua lalan nolah. Nah ya karobat tahu mate. Yang pertama angka pasang. Angka wasiat. Nah ia matu komate ka akarobang nga pasar no? Apalagi kung kami manolok-kolok pura nali pura na pasang. Maka wajib ki makarobang itu matewi bahasa dana. Apa angka pasan na? Yang kedua angka tinjana. Ia ko boleh muimi nasakku batu makarobaka. Boleh to ngaminasan na. Tetapi de panalepat tena mate. Maka idi ahli warisna wajib makarobangi to matewi bansanana. Jadi kode to gaga pasang de to gaga tinjak na namate. Aja bawa na tak karobang itu mateta. Idi bawa na makarobah na dupatoi apalan na tomatotta ko puramui na kika watu tabicu. Jadi idi bawa na makarobah ya ko puramui na kika mbok tawatut na bicu na dupatoi apalan na karobata de to na kurangi apalata. Ini kode nang kanaki kaki
Padahal Paul ki watiro, Paul itu matot watiro akika, di minakika kita sabak magai, nasang hindi nagana apa miloti malelek to kumakika ye. Miloti ma pesta, gang kana ang kanawat di ngakikang ana, tapi meloki maroa, gang kana di nagana die. Di najaji nakika ki, ayako di najaji nakika ki nakwaro, berarti engka decen na pagau anae di nadupai tomatoe. Maka dari pun nabita al-gulamu murtahanun bi akikah. Yaitu anak loloe maka teniwi nasaba akikana. Maka jaga kue pakatan ni ga idi pun nagalung tapi puri pakatan yang angka selena tanai di malai. Makoto ni rona na ko ni akikaro maka teniwi. Angka dece na pogau deta dupa ya Pak, deta pasu ya katanian na. Deta kikai padahal mampu ki makika, kecuali ko dito nang deta nirule, dito mampu makika, dena kena ya ko to mampu. Nah, sini no masalah melebih kadire. Jadi idi bawa na makaroba. Na dupa to ito matuato ko para mui na kika. Aja to sinangka pandapa si makada ya ko maku itu pa ya kika ya lewe. Yang kana mega tona sa di manu maki kale na akaroba ki ay yolo aki kale bangka angkalalo tau mate pinapa ya kika suruh ka gere bembe gere agi jana kada gere akika pada tomate na magi na gere akika tau anak-anak jajim itu akika. Nah, jadi gaga perintah untuk makarobang ya le makika ya le digaga. Iro isuro makika adalah tomatoe. Tomatoe tariul waktu tajaji. Umuru pitung ngesok. Asuro makika. Ya ko hidi de na sampa dakika itu tomatoe. Aja na takika le tadi kan perintah. Ia mina bitariolo na akike alena umur 40 tahun. Itu penghususan kepada Nabi. Apa waktu na jaji Nabi tadi pagaga perintah akika. Sisan na jaji, amelo apu ya cinro lai maka irom pai na akika lena. Itu penghususan kepada Nabi. Ya ku ini de. Akaroba bawan nih. Makaroba mi parintangi. Angka makadade makaroba matoa wakaroba matoi tomateku apa dua moje sapi kue iye kanja na idi bawa na makaroba dua sapi aja na takaroba ngi tomate tapak de toga pasana de toga ga tinjana apa itu kong ke pagau na degaga parenta dega contoh termasuk de ni reke tu de ni reke ipungan Allah Ta'ala de nangga ipungan Allah Ta'ala kong ke pagau natanya parentah jadi idi bahan makaroba dua saping wat di muka pale dua sapi si di tahu wat disa kanjak lalot ko pitu sapi si di tahu tak bali ade dasarnya sama karobang itu matung ke nyawa si di tahu si di bembe si di tahu si di saping cuma kemudahan naweringi agama mah kada wat di pitu tahu si di saping masuli-suli to sial linna gangkana kode itu lima tungkaki sapa ki tahu tagana kedua marajimo piku dua mi pak gana italu letuk pitu tahu engkau tahu dia najaji makarobah magi dia tajaji makarobah nak kada apa mi tulle gamalli sapingi ko pami irulle akaroba ni mo apa wat itu Nabi Ibrahim alaihissalam
100 onta, 300 saping, si 1000 bembala nak karobang sisan. Ang kataw pura reki nga liner 100 onta, 300 saping, si 1000 bembala. Kataw pura reki 25 miliar. Nak karobang. Gangkan na makada setangi, wah, hebat Nabi Ibrahim. Dega kataw pada batina. Dega pada batemu Ibrahim. Makarobah. Gangkana maka di Nabi Ibrahim aja nama kada onta bimbala anak lagi beningi angkana lenga pungalatan suruh ka makarobangi wakarobato watiro de pagaganana jadi macam no puna nina sisan na yaleng anak isuruh toga makarobani batoy anak na isuruh geri. Wah, mancaji tinjak pale iye. Anak lagi bendengi angkana lenga pungatana suruh kak makarobangi lewak karobato. Mancaji janji. Angka anak ya lengi suruh to nggak gere. Tapi pungala ta'ala dena melo susai atanna. Gangkana waktu Nabi Ibrahim melo nagere anakna. Naselewi si bawa bembala. Mage nasaba nasusay atanna ko nagirito ng anak-anak. Nerumpungan la ta'ala dena melo susay atanna ko ang kanasuruang. Jadi dena suruh ki kasiasi punga la ta'ala tu. Nasuruh ki makaroba de. Ang kagataw kasiasi gara-gara makaroba. Oh, riolo so gila da tu yano. Tapi rajin makaroba, pangkaro. Tiga haga. Napa baraka punga la ta'ala. Tau pasilin narengi akarobana. Nareko tujumi batena makaroba. Pangkat aja itu makaroba na sangyalin tapi mak gerisi pulumi. Ale nami bagi-bagi. Pitu si bawa makaroba. Na bagi pitu na pada manabali suwala na nasui. Mak gerisi pulumi sana kumakir. Sehingga karobang itu miyak bagian. Miyak bagian. Miyak bering. Apa aga gaya beringnya? Lebih males siwilisu. Loko baraka na loko tomak berewe. Naya aga mabuangi puli asik langi ilatu tanay. Jikon kato makaroba naselay pungal ta'ala demi na wading. Ipudat tawi akaroba kau jik barak sogi ko. Langi matuk niat na. Tapi yang jelas, ye pasilinarnya karobana dena iwiring akasese ngekupungan Allah Ta'ala. Justru pak baraka gagan. Apa itu makaroba ya? Ipa kacaweki alewe lokupungan Allah Ta'ala. Magi de mo sampajang iko nakada marepalak dekat negalat da sapi kuampi. Gere sapi musesa berapa aja ko maripa. Megalada gagaku balu gagata talengi olo-kolo tagere berak makurang-kurang aja ta marepa berak masampajaki makaro lawan aro. Igere si pa olo-kolo ilala ngatie. Ilala watakalewe yang katu si pa olo-kolo. Agaji si pa olo-kolo manre minum tinro kawing. Dena sempajang, dena mengaji, dena masikiri. Manre bawang, minu bawang. Tinro kawing, imi ropai ro. Ayana nila gau kue. Aja to melo mi manre bawang tapi asam paja toki. Aja to melo minumi bawang tapi angaji-ngaji toki. Apuasa toki. Asikiri-sikiri toki. Nah, ilega jadi
untuk pakacaweki ale ilaga iya gagewa di palawangaki sibapu ngala ta'ala. Yana tu sahabat na yakka Nabi Ibrahim alaihissalam mancaji sallau na sabak mabasai mak biringa gagana mabasai mak karoba gangkana makada malaikat majid nang ka Ibrahim takka sebagai halil magi datana di malaikat maka dari pungala ta'ala angka sipak lo puji mabasai maga basana nakadalau ko mitai sisan na lo mitai mapermisi ku pungala ta'ala gangkana ipancaji lato-lato tomatoa lo sita Nabi Ibrahim assalamu alaika ya halilallah maka dia Nabi Ibrahim tania tauye di pagaga tau misang makada pura kana lanti pungala ta'ala mancai sallau magi nang kanisang makada sallau nang ka pungala ta'ala berarti tania tauye waalaikumsalam agar wakat tata maka dai laput tomato angka kaji malalam mabelau polewi mabelamu pami ulawi na capu bokoku alem mana bembe tasi kaju ala bokongi nak kada ai natyangi pungala ta'ala iweret taude igaga na pugau ipak guru matu makutu nak kada aga na muslor lau pugau na malalang nga tomato atopa ujar loka ko jamang nak kada baha isurun masih kiri baca geri isi kiri subuhun kudusun rabbuna wa rabbul malaikati warruh ya kumu baca cicang waleko bembe tawatallunna ya mana bembe kue nasiaga bembe Nabi Ibrahim wattuero pakampina bawat talus sabu si di pakampi si sabu bembe nampi ya siaga ro talus sabu pakampi natasi sabuna talus sabu anan dolo na 3 juta bembe na walek kota watallu na kumbace si kiri maka de atina la puto mato we mabassato ngaji pale ci dimilau manang kana birik bembe na si sabu na baca tungan subuhun kudusu rabbuna wa rabbul malaikati warruh purana na baca yero ma kanang kanya mapenat din narasaka Nabi Ibrahim wattuiro jadi itu palit to mapasilin narangi karobana ang kametonya mengipasa dia ngekupungan la ta'ala denang kanarasaka ng tau di na karoba gangkana maka Nabi Ibrahim tulung nga tapak ganek kedua tabaca waliki 2/3 gangkana nak baca sih tak tambahnya mapimat ini Nabi Ibrahim alaihissalam jadi pedek mega itu akarobata pedek menyama papedek dina waringi pungala ta'ala nak kada pak ganda sisa kata lu alemanako kada lepot tomato hade to gaja nama basatimu mi na baca tongan subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikati warruh onronya menna papena di Nabi Ibrahim wattuiro samanna de na kalik ja ajina kota nai malaya Allah ya nasli onronya menna papena dina di kota namanya malaikat masikili gangkana na podangi pakampi na makada pakampi ku lolo bembe lele puak ko makoko engke pumun wa beri mana ngi bembe ku engke pum mak de Nabi Ibrahim makada ila potomato jolo jimu mak de Ibrahim nakada na pura no wale mana gagaku tu anu mu mana ne bembe mu mana ne de naga ganuku ya nakada
Deje misa ngak kapang Ibrahim. Nak kada bawis sakosa. Napa kubunga engkau nak wisa memang no. Nak kada mapa lima lenga agaga. Nak kada pa amin lauko. Wis sakosa makada malaika ko dema perlu ngibembe tapi nasaba milau ko ampai waleko. Niya sangi tau basa na pimaliangi ko ang kaagagana ilaw na din na biringi. Makanja-kanja wi tasongko tapaji. Kenro ki mali. Wana puji songko tayo. Talepai, talay. Ko tau basa. Apalagi tilawi jadi ampai waleki. Maka day lapot tomotoa. Gugurang ya bembe. Apa iya dewan redewi no tegawa perluang. Ala ni pema bembe Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim iya dia to malay apa pura ni wak bering. No melo malay pura wak bering. Ala ni. Nah kada ya de to malay kada iya dia to malay. Mapangiwang makadai pungal ta'ala Mikail. Engkau tomato ayawa mapangiwangi. Loko mu palalairo. Pudangi. Makadai almalu mali. Iya jitu sininna agaga kolino agaga kumanang. Nasa pungal ta'ala. Sininna agaga apuna-punaku manang. Pakampi mana mo tu? Lo kamu podangi makadakwang kamu punay aga-aga. Iampi mi anun nama na pungala ta'ala. Ang kaki na wering asagina nga pungala ta'ala Tampi mi tu aga-aga na pungala ta'ala. Ya kuang kato pakampiran ni sa pinokoy di. Mega tako nilaw si di. Ya lega tau deh. Tentu ya lega paanu na memang idi mampi mi. Ya kode ya lengi. Mesa na palele akampirang. Makotoro pungan ta'ala Kung kanalengi asagenangan. Tako nilawi sebagai karoba. Na deni ya leng. Jangan sampai na palele akampirang itu. Na palele lo kotau macai makampi. Ia tu na pato-patokan nabita. Man kana lahu sa'atun walam yudahi fala yaqrabanna musallana. Ya kuang kaki maka makaroba ye taungi na deta pasilenar nga karobata. Angka maka tapi deta karoba maka dia nabita fala yaqrabanna musallana. Ajan naji tamak dape okon rot tamas sempajang. Ajan mak dape okon rot tamas sempajang nasa nabita. Betul na ya ko memang angka maka tak karoban na dia tak karoba. Maka dia bita ajan na mulo malepo. Maga pentingnya sangi alaperang. Mo anak lolo marumok to ye pak lau kalaman na tari. Unru pentingnya sangat laparang. Tapi maka dia bita ya memang kuang kama kata karoban na tak karoba. Ais aja na tak dapat kun rota mas sempajeng. Aja na to malepo. Sini no masalah lebih engkau dari. Melo ki na selep pun ngalatalang pe na suruh ki makaroba. Pada wasangun nak makada aga gaya beringi lebih malas siwili suloko punana. Loko tau mak berewe daripada agak-agak mabuang puliasi lagi tanah. Cuma terkadang meromok berupa patolak bala, adisi-disingeng, taroki toto tak takdir tak kulauhil mahfuz, maka dia matuk kupuri malepet tenakan naki lasa. Taroki memat toto itu, nakan naki lasa kupuri malepet tahu Tapi nasaba pura ki makaroba baraka na iro akarobata tak berengiro liso lokidi berupa adisi disingan
Malah satu kisah tapi lah sace dek mi padi ulu. Yan bintang 7 sauni sisa buruk pion kosokna. Malah satu kita picek dek mi. Andai kata dia tak karobon nak roh, nah kan nak lasa, malah ada rumah sakit pa. Mangong kosoki, mega pitong kosokan na tak karobang. Taroki ilat totota, nah kan nak abala talapo ki kupur man lepo tahu. Tapi asabaran na pura ki makaroba, maka na parewa iro akaroba tak bagian iro. Lo kupungan tala berupa patolak bala. Talapo to ngaki tapi lala mi talapo. Dia nama riga ka pak lala mi. Andai kata dia tak karoba talapo ki otoda te talapo. Kapo masoko siki. Mega piong kosok tanai rumah karoba. Makanya na surat ki pungan tala makaroba. Nah, sini no masalah lebih engkau dari. Ya ger kupura ki magere. Melo ya bagian talun rupa tu pun na bagian. Fakir miskin tawatalunna, hadiah tawatalunna. Yanri di temah karobai tawatallu. Jadi yang katutu hak tak kutu. Tawatalunna. Jadi aja tak bagaimana nih. Alai tawatalunna untuk idik sekeluarga. Yang di nasu lo boleh. Ini lebalo boleh nih nasu dapat yanri sekeluarga. Sepertiga untuk fakir miskin. Sepertiga untuk hadiah. Kaya sang hadiah. Amo tahu sogi. Wat dito yaling. Apalagi kau kata sogi na dia nak karobah. Makan jalak dia litu barat tersinggungi. Mega moji duiku na yero masale na malenga agaga. Tersinggung. Mali sapi pitu na masang. Sini no masalah malabing kadere. Nabi Ibrahim alaihissalam. Watunna isuru makarobangi anakna. Maka leto bicu mo pinasalay anakna. Bato manina palisu. Letu inaita anakna macam nilad naita. Gangkanna. Napujilad anakna. Nasayang anakna. Inor yang parang kupung Allah Ta'ala. Ibrahim. Samanna jiwita. Malakda ni mupuji anakmu na iya. Padahal sitongan ipatongan aja kasih kena puji anak-anak. Nabi cuma pinasalahi. Murusu agama. Bato menyangkal lisu. Pantas kena puji. Tapi pungalah ta'ala tu pelik. Nelo napak guru lokui di makada. Deji pitul na puji pungalah ta'ala. Reku engka malak da ipuji na lena. Apa Nabi Ibrahim sedangkan anak-anak na puji. Yang kana makana pungalah ta'ala. Samanna mu puji ni anakmu na iya. Gere anakmu tu. Gere anakmu. Telumpan ni berturut-turut. Mana kayak pasurona pungala ta'ala ye. Gangkana mana sa pasurona pungala ta'ala. No bima dece ni anak-anak. Ya bunayya. Inni arafil manami anni asbahuka fanzur madza tara. Nah. Wite lalapatin roku na suruh ka pungala ta'ala gere ko. Maga musa dengan katamu na upagaw aja. Maka dia Nabi Ismail, ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Mbok tapagaw aga na surah pungala ta'ala ko ya. Taruntuk ka matu asurmundri sa isa ka anak sabara. Jadi aga na surah pungala ta'ala mbok tapagaw pape balinna anak makasinghe. Padahal bicu mo pinisalairu. Tapi isalaiwi karena agama. Dan isalai karena lino. Apa sileng itu ku isalai keluarga karena agama isalayangi. Si bawa karena lino isalayangi. Silengan. Maka dia guru takar sini almarhum. Nigi salai keluarga na karena lino. Malino-lino tuh itu. Ya kalau sumpah makna. Lo Malaysia 2 tahun. Cinampak mi.
Untuk aga saparak ko lino. Maka mapikir lino to'y monri. Melon yang kambo, miki mali sa bola, miki mali talapisi labba, miki mali kadera tikungang. Maka dia anak-anak motor bawan na yalli. Maka dia adik na maloloy. Iyo, maka anjak ko motor nalli dekku bara iya matu mak guru ma motor upa jamping mani. Najak guru adikna. Maka day masasa. Maka dia ndok na maji mo sasay nakada meloso lagi motoro baru na. Kinro ji motoro nakada nape bayangka kuang kayambo betul. Lino isalayang inya lino to na pikiri ki anak-anak. Ya pun Nabi Ibrahim agama na salayangi. Pungal ta'ala suroi. Aja mon robawa mi okko tanah Mekah. Asuko lokok ko tanah Sami dakwakan agama. Agama na salayangi. Jangan karena pungal ta'ala langsung didi Nabi Ismail gangkan na iweresi pak maturo ko tomaton na nilo kak geri ko na suro kak pungal ta'ala geri ko na nah kada tapagawi mo aga na suro pungal ta'ala tapagaw lalo si turu cuma setangi mila tam memuka mak ganggu melo na geri anak-anak maka de setangi Ibrahim ingat ko bicu mo pimusalay bato ni mulisu akanjak-kanjakan na mewasi balireso maginong kamir gerei tapi nasaba Nabi Ibrahim nisa ni makada setala tamamuka ye malay batu na rempoy maka itu sampai kalau menrek Makkah tumak dempo jumratul ula permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan setan lari setannya tapi dia dapat turun lokoi benina Siti Hajar Hajar masa Nabi Ibrahim melo gari-gari anakmu nak kada majik nengkai nak kada pasurona gari punggala ta'ala maka di Siti Hajar iya tuku pasurona punggala ta'ala amu ya sadia tu gere mite itu batu na rempoi itulah jumratul wusta maka di setangi wah liwak pai benene nulai Nabi Ismail dicumu buat dimu lece-lece Ismail ambok mudoan na mu gere wasak ngatoy miyak karubang malolo mo puiko Nabi Ismail ni satu makada setangi gangkan miti to batu na rempoi maka lemparan tanah itu jumratul aqabah permusuhan antara Nabi Ismail si bawa setan letak memuka igangkan na makada setangi demi to na gagal alawat bitamai keluarga apa magai ambok na magama indok na magama, anak na magama, dia kan nerulip pakalontok-lontok isi di keluarga. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam ni. Ia rompai makada punggala ta'ala, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Acinrolai rohe, maga perjalanan hidupnya Nabi Ibrahim. Acinrolai bayi wattunna mimma wattunna kiana. Maga wattunna kiana. Murusu agama gangkana na pagamay pungal ta'ala na acin lairo lisari ilala rumah tangga si bawa amal-amal agama upan na ambo mapahang agama indok mapahang agama anak mapahang agama putus asa setangi di sekada nakan na puliki kaki tapi kode na pada biasa melo makaroba ambo tapi benina sinanu setan aja bawa nama karoba kasih matu melo mana si matu dua melo ambo na melo indok na angkana na makada motor bawa na taliang nga aja na karoba sini no masal lebih yang kadere oleh karena ini nail orang ipu ngata acin rolai milana Nabi Ibrahim jalan hidupnya Nabi Ibrahim alaihissalam sari komengi engkaki salama rilu salama sulmun rina pungal ta'ala memagimang ring apa barakah pungal ta'ala ring apa hangar itu junai ne leng asaginang ale apa lengi itu masagina lengi mega paangkat tau mega tapi dia ring asaginangang kegi asangeleng asaginangang maka dia guru teh asang itu masagina tu
Pertama, angkana yanre ulangi. Angkatona yala modala. Ya ko pak galung pura ni matanang. Natajam ni masangkina. Karena yala modala. Ya ko pak balu. Penuh ni tokona. Yang ketiga, iro tuiro angkatona dui wadi naliang olokolo nage nakarubangi. Angkatona dui nakatani wadi naliang olokolo nakarubangi. Ya kuang kaminanre angkato nalamodala tapi de pagaga dui nakatani. Atau angka dui nakatani watiro tapi angka mo pa inran mi wajah. Ya kui wajah inrange de naganna ya karubang. Makarubaki de naganna iwajah ranginrang. Pekko ko makwiro. Maka de guruta aparamisi ki lokoton riminrang. Ya ko napalaba ki ulap pi wajah ki apa meka jolo makaroba. Ya ko napalaba ki amu yero to pinreki lolongat to apalang o ko karobata. De to na kurang ya palate di to makaroba cuma lolongangi bonus yero to pinreki. Ya ini makasih tu dia tu nama kau angkat tu minra makaroba tapi pinrangi. Angkat tu apalah talolong nggak? Deto na kurangi apalan yero to makaroba yero. Nah, tapi iya ku pembiayaan aja tak coba-coba tak kidan dah ku ditawajai. Sini no masalah melebihkan. Oleh karena itu membagaimana ringi asagana ngapungan taala sere ko mangiwat ding pasilenar ngakaroba tay tawnge. Gang kana angkaki makacio manassa lori milana Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya kira demikian sampai sampaikan. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.